none tuvuge ngo iyahigaga yahiye ijanja uburyo bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoragamo ibyabo bikaba bigiye guhindura isura. Irani ngo ubwato bwayo burya bwafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngariko impamvu bwafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bwaba bwari butwaye ibinyabutabire bikorwamo ibisasu bye biturutse mu gihugu cy'Ubushinwa. Hanacyo cyatumye Irani nayo bayifatira mbarego, maze ubwato bwawo bakabufata bakaba barimo kubugenzura bukabutemereye gurenga umutaro. Ni amakuru mashya abonetse ndetse bigaragaza neza cyane ko urugamba ahubwo rugiye gukomera. Niba imari nk'ingiyi ya Iran yavaga mu gihugu cy'Ubushinwa yafatiriwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho rwajya rwatangira ndavuga urugamba n'intambara nyirizina yaba igiye kuba ku rwego rukomeye. Abarwana nibo baba bagiye kurwana mu buryo bw'imbaraga. Mbere aha bwa mbere nyine bigitangira, igihugu cya Iran byavuzwe yuko kirimo gukora ibisasu biremereye bya missile ballistique na cruise missile, ariko kandi bari gukora n'imitwe ya gisirikari ndavuga za bombs ushobora kwifashishwa cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bakore intambara itoroshye ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahangane n'abasirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byavuzwe ko Iran iri gukorera munsi y'ubutaka mu gihe n'ubundi yari ikomeje guhangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri bya bisasu biremereye byakwitwaga ku butaka bw'igihugu cya Iran nayo isuka ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu hatandukanye. Iran ngo yarimo gukora ibisasu nanone ku mbaraga zatukaga mu gihugu cy'Ubushinwa zirimo chemical cyangwa se ibinyabutabire byifashishwa cyane cyane mu gukora intwaro. Ndaje mbikubwire neza, ubwato bwe butwaye ibiro bingana iki byari ninde wabivuze? Hanyuma si ibingibi nibikubwira uraza kubyemera. Trump ngo hagaragajwe ko hari ibihamya byagaragajwe ko ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitigeze biturika. Bimwe mu bisasu byakubise ku butaka bw'igihugu cya Iran byabonetse bikiri bigege, usibye kubita bikinjira mu butaka gusa ntibyigeze biturika. Ngaho leta ya Iran ngiye kwiga ikoranabuhanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego ruteye ubwoba, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kwisanga byanga bikunde barimo kuyigenzura cyangwa se ibikoresho byabo byose bizwi, ibikoresho bya gisirikare byose Amerika yakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba bizwi na Iran, ku buryo Iran no yabyifashisha ihangana n'ikoranabuhanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka kantu ntabwo ari sawa. Wapi mbene ibingibi bari igihombo gikomeye cyane ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nta byibanga baba bagifite imbere y'igihugu cya Iran cyakomeje kubabwira ko kibasuzugura, ko nta bushobozi Amerika ifite Iran idafite, ndetse Amerika itarenze ibitugu Iran cyangwa se itagira ikikorera Iran itakora. Ibingibi utabyita akantu koroshye, nabyo turaje tubigarukeho kamwe ku kandi mu bijyanye n'urugamba. Uzi ikindi kintu ndaza kukubwira nawe ukaza gutungurwa. Ndakujyana mu ntambara ya Ukraine olingate ubyange cyangwa se ubyemere. Aya makuru kuvuga muri Ukraine nyuma yo kuburusa buvuze ko bishigikiye cyane Iran muri iyi ntambara, ndetse kuyakubwira ntabwo byazagushimisha umaze kumenya ko ibi nabiguhishe, ndetse yewe nanjye nakicikiru waretse nkaza nkabijyamo mere iruhande maze tugasesengura aya makuru ari kuvugwa muri buno busesenguzi bwacu tureba kamwe ku kandi kuzabaye, ukicara uzi neza ibikora hirya no hino ku isi kugiye kutugiraho ingaruka. Njyewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ngaho ikaze kuri mwese. Bavuga ko abanyembaraga ari bo barwana kandi bakabizeye intsinzi, mu gihe abanyantege nkeya bagomba kwemera abanyembaraga bakabagenzura kandi bakababwira ibyo bagomba kuvugwa byose, cyangwa se bakabwira ibyo bashaka bakabakora ibyo bashaka. Iran yero yanze kuba gafuka imvuga rumwe, yanze kuba umunyantege nkeya, nayo ivuga iti turabanyembaraga afite ubushobozi budasanzwe. Kuri ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zivuga ko impamvu bakomeje guhangana na Iran ari amajyambere ya Iran. Hari ibintu bitatu ngira ngo utekerezeho neza mbere ko ducukumbura iby'iyi nkuru ikomeje kuvuga ku ruhande rwa leta ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The first cyangwa se cyambere nuko leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kuza gusenya imbaraga za gisirikare za leta ya Iran. Imbaraga za gisirikare bivuze ibyo bafite mu bubiko, inganda n'ibyo bashobora gukora, sibyo? Uri yavuze ngo yego. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo isenye izi nganda cyangwa isenye ubushobozi bwa gisirikare bwa Iran byayisabye kubanza kurasa ku bubiko bwabo, ngirasa ku nganda zabo, irasa no kwikoresha ibindi bafite kuri
front line, ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri tere, maze barangije kubirimbura ngo bari kureba inzira zose zanyuramo kugira ngo leta ya Iran bongere itunge ibikoresho bya gisirikare bihambaye, maze babiburize babihagarike mpaka Iran itabitunze. Nibyo bikomeje gutangazwa ku bijyanye no kuba Iran hari za misile yishaka gukora ikoresheje imbaraga ivanye mu gihugu cy'Ubushinwa. Utise byagenze gute? Nagira aho ngana ngene kukwicisha amatsiko. Amakuru aremeza ko bwa bwato bwa Iran buzwi nka Turska, bwato bwafashwe na Leta Zunze za Amerika nyuma yo kuburasaho mu mazi bwerekeza ku kigobe cya Hormuz. Ngubu noneho byagaragaye ibyabwo. Umwuka mubi mu kigobe uri kwiyongera. Leta Zunze za Amerika zafashe ubwato bw'imizigo bufite nk'isano na Iran bwitwa Turska nyuma ku itariki 19 Mata. Ibi bikaba byarushijeho gukaza imirwano muri ako karere. Ubwato bwa Turska bwafashwe buva mu nzira iyo hepfo busa nkaho buzamuka bunyuze ku rubibi cyangwa se icyo twakwita blockade, inzitizi za Leta Zunze za Amerika ku cyambu cya Baha muri Iran n'ubwerekezaga. Nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bukuru bwa Amerika, bivugwa ko iki gikorwa ari ugushyira mu bikorwa amategeko y'inzitizi yo mu mazi. Abayobozi b'Abanyamerika bavuze ko ubwato bwananiwe kubahiriza umuburo wakomeje kuvugwa mu gihe cy'amasaha agera kuri 6, bituma bafata icyemezo cyo kubuhagarika burundu. Babuhagaritse gute? Barashe kuri moteri zabwo, maze moteri ihitireka gukora, bahita buhagarara, barangije zone ya commandos, baragenda barabufata, baranabugenzura. Raporo ya Reuters yaje kugaragaza nyuma ko ubwato bwafashwe bushobora kuba bwari bufite ibintu byitwa ko bifite akamaro gakomeye. Bivuze ko ari ibikoresho cyangwa se ibyifashishwa mu gukora za misile, ibisasu, hakarimo n'ibindi bikorwa ngo bya gisivili. Ariko muri make kari ubwato bwe butwaye ibintu bitandukanye, butwaye bimwe byakora mu buryo bwa gisivili, ibindi byakora mu buryo bwa gisirikare. Reka dufate aho twipoza urugero. Nimba ari ubwato butwaye wenda nk'utugunguru, bagatwara utugunguru miliyoni 1, bugene gutwara utugunguru miliyoni 2 twa petrole, ku rundi ruhande bagashyiramo nyine za chemicals, bya bikoresho byifashishwa ibinyabutabire mu gukora ibisasu. Abashinzwe umutekano mu mazi batangarije Reuters ko bikoresho byafashwe bishobora gukoreshwa haba mu nganda za gisivile ndetse no mu gisirikare. Niko babwiye Reuters hakurikijwe ibisobanuro rusange by'imizigo yafatiriwe muri ubwo bwato. Abatetsi ba Amerika bafata bimwe mu byuma, imiyoboro, ibyuma byabo bakabigenzura, bakamenya ngo byakoreshwa hehe. Harimo n'ibice by'ikoranabuhanga nk'iby'ingenzi cyane kuko bishobora gukoreshwa mu buryo bwo gukora za misile cyangwa se ibindi bikorwa remezo bifitanye isano n'intwaro. Niyo magambo cyangwa se niyo makuru yahawe Reuters. Ayo makuru kandi havuzwe ko Turska yari yarabanje kugira uruhare mu gutwara imizigo isa n'iyo ngiyo ikoreshwa mu buryo bubiri. Ibyo bikaba byongeye impungenge ku ruhare rwayo mu mikorere migari yo gutanga ibyifashishwa na Iran mu bikorwa bya gisirikare. Mu guhagura ibisobanuro by'ifatwa ry'ubwo bwato mu buryo bavuga ko bwari butwaye ibikoresho bya magendo, byo bari butwaye mu buryo bw'amagendo. Ingamba zo kohereza amategeko ya Amerika ngo zongera ibyago bikomeye ku mato menshi atanafite aho gamiye, bitewe n'igitutu gikomeye cyane barimo kubona nimba Amerika idatinya ubwato nk'ubu ngubu butwaye imari nk'iyo ngiyo ya Iran. Abasesenguzi batangaje ko ibikorwa nk'ibi bishobora kongera nanone amahirwe yo guhangana kw'ingabo za Amerika n'ingabo zifitanye isano na Iran, cyangwa se intambara ikongera kuzura byako kanya. Byongeye kandi Nikki Haley uyahoze ari ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko ubwato bwari bufite imiti ikoreshwa mu gukora ibisasu bya misile cyangwa se za chemical. Avuga ko ifatwa ry'ubwato ari insinzi ikomeye ku kudakwirakwiza ibisasu kwa Iran. Amagambo yatangajwe n'uyu mugabo wahoze ari umwe mu bakomeye cyane muri Leta Zunze za Amerika, yongeye guhamya neza cyane ko Iran bayikumiriye kubw'ibyo gukumira ibisasu bizakoreshwa mu kwibasira abantu. Aya ni amagambo ya Nikki Haley yashyize kuri X mu rurimi rw'icyongereza, ariko twagenekeje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Yagize ati ni Nikki Haley wavuze ati ubwato Amerika yafashe mu muyoboro wa Hormuz muri weekend bwari buturutse mu Bushinwa bwerekeza muri Iran, kandi bifitanye isano n'ibicuruzwa bya kirimbuzi byoherezwa bishyirwa muri za misile. Ikindi byibutsa ko Ubushinwa burimo gufasha bashyigikira ubutegetsi bwa Iran, nkidashobora kwirengagizwa. Aya magambo ya Nikki asobanura neza cyane ko Leta Zunze za Amerika zino gukurikirana uburyo Leta y'Ubushinwa irimo gushyigikira
leta ya Iran mu gukora ibikoresho byabo by'ibisasu biremereye bishobora kubangamira leta zimwe za Amerika. Aha ngibi ntabwo bishobora kwirengagizwa na leta zimwe za Amerika, babikurikirana kamwe ku kandi uburyo bishobora kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'intwaro ariko n'umutekano w'iki gihe cyangwa se igihe kizaza. Niyo mpamvu rero leta ya Iran ngo barimo kugenzura buri kimwe cyose ikora. Wahoze ari guverineri wa Republican yavuze ko kandi iyo mizigo yaturutse mu Bushinwa koko, agaragaza ko Beijing ishobora kubishyigikira mu buryo butaziguye gahunda ya misile ya Iran binyuze mu nzira z'ubucuruzi. Ibi bivugwa ariko ntibiremezwa ku giti cyabo n'inzego za leta zimwe za Amerika cyangwa se indorerezi mpuzamahanga, bituma imiterero nyayo y'ibiri muri ubwo bwato ikomeza kuba ibanga. Ntabwo ibyashyirwa ku bantu ku buryo bwa nyabwo, nubwo bavuga ko bafite abahuriye na leta zimwe za Amerika mu buryo bwegeranye, bavuga ibi ngibi bakavuga n'ibindi. Iran yamaganye cyane ifatwa ry'ubu bwato, ivuga ko iki ari igitero kinyuranyije n'amategeko ku bwato bw'ubucuruzi bukora ubucuruzi busanzwe bwo mu mazi. Inaburira ko bishobora gutuma inyuranye n'amategeko mpuzamahanga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yasabye ko ubwato n'abakozi babwo barekurwa byihutirwa, kandi icyizere ko abakozi bafunzwe bagomba kurekurwa mu mutekano hakurikijwe amahame mpuzamahanga. Hanyuma ibikoresho bishobora gukoreshwa mu gisirikare ari byo koko byafatiwe muri ubu bwato, mu gihe Amerika ubwayo bivuga ko yaba yahuye n'ikibazo cy'ibura ry'amasasu amwe n'amwe. Intwaro zigezweho mu gihe cy'intambara iri kubera muri Asia hagati, ndavuga amasasu akata y'amasasu yo mu mbunda. Amakuru avuga ko leta zimwe za Amerika zatangiye gukora za misile, kandi leta zimwe za Amerika ibikoresho ikoramo za misile bivana hanze. Biramutse bibaye ngombwa ko cyangwa se biramutse byemejwe ko ubwato bwa Iran bari bupakiye ko kwikomoka ku binyabutabire byifashwe mu gukora ibisasu, byarangira n'ubundi leta zimwe za Amerika izo ngufu atazihaye Iran. Niko benshi babitekereza. Bishobora kurangira izo ngufu leta zimwe za Amerika zijyaniye nayo ikajya kuzibyaza umusaruro kugira ngo irebe ko yakongera ububiko bwabo bw'amasasu, mu gihe nyine ububiko bwabo burimo kudegadega nta kintu gisigayemo bwashyiriye muri Asia hagati. Ku rundi ruhande ariko biracyateye ubwoba cyane ko leta zimwe za Amerika kwinambara kongera kuzura cyangwa se kongera gutangira hagati y'abo n'igihugu cya Iran. Ingabo zirwana mu kirere za Amerika zongereye ku mugaragaro ubuzima bw'indege zazo zishaje zo mu bwoko bwa A-10 Warthog, mu gihe ubushyamirane na Iran bukomeje kuba bwinshi cyane. Muri gahunda nshya indege za A-10 zizakomeza gukora kugeza mu mwaka wa 2030 kandi zikaba zisokomeza kuba imbere cyane. Ingabo za Amerika gukoresha indege za A-10 zatangiye kuguruka mu cyembe 1976, bituma ziba indege zindwanye cyane. Leta zimwe za Amerika zakoresha iby'igihe kirekire, kandi mu myaka irenga 20 mu gihe cy'intambara Pentagon yarwanishije izi ndege. Mu ngabo zirwanira mu kirere za Amerika rero abanenga izi ngabo bavuga ko kuzana Warthog mu ntambara cyangwa se Warthog mu ntambara nk'ingi yo muri Iran bigaragaza ubushobozi bwabo buciriritse ndetse no kudagaciro ikoranabuhanga rya Iran ryagaragaje ko rishobora no kubita hareba inzega indege za F-35. Kavuga yuko nyine ngaro kubera ko leta zimwe za Amerika zatangiye kugaragaraza ko zifite ikibazo mu bubiko bwabo bw'amasasu, badafite ibikoresho byinshi bya gisirikari byajya mwihangana rikomeye na leta Iran by'igihe kirekire. Uvuga ko leta zimwe za Amerika ibikoresho byatangiye kubashirana, bamwe babifata nk'inkuru idasanzwe, abandi bakavuga ko ibyo bintu bwabyo biteye kwibaza ku bukomere bwa leta zimwe za Amerika. Yavuga ko yahangana na Iran kandi kavuga ko yanahangana n'Uburusiya n'Ubushinwa icyarimwe, mu gihe ibikoresho bibashiranye cyangwa se kubashirana mu gihe kitegeze ku minsi 50. Iminsi 40 gusa bamaze mu rugamba nimbi ibikoresho bya gisirikare bashirane, bigaragaza neza cyane ko imikorere yabo ndetse n'imitegurire yabo y'urugamba iciriritse cyane ku rwego ruremereye, uburyo bitaba bigaragaza ko leta zimwe za Amerika zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'igihugu cya Iran by'igihe kirekire. None leta zimwe za Amerika ibiri kuzibaho turabyita iki? Tubyite ko batangiye kugaragara yamabuno y'inkuko agaragazwa n'umuyaga. Ibisasu bya leta zimwe za Amerika bimwe byaguye ku butaka bw'igihugu cya Iran habe no guturika. Reka da zaragiye biragwa gutyo gusa nk'ikibuye bateye cyangwa se ingeri y'igiti, byigwira gutyo gusa mu gihugu cya Iran, ariko nta kanunu ko kwa byaturika ngo bugire icyo byangiriza muri Iran. Ibi ngibi ni bizi bitigaragaza uburyo Iran yatangiye kumenya imikorere ya leta zimwe za Amerika. Tariki 21 Mata, televiziyo ya Iran yahise agaragara amashusho ivuga ko yerekana ibisasu bya Amerika bitaturitse byaguye mu gitero cya Amerika bagabye kuri Iran. Televiziyo ya Press TV yavuze ko ibisasu bitatu bya MK84 cyangwa se MK44 bitaturitse bifite ibiro 2000 cyangwa se ibiro ni pounds ibiro 2000 cyangwa se bigera kuri 900 byabonetse kandi biza
kwimurwa n'igisike cya Iran IRGC barabitwara. Nk'uko raporo ibivuga, ibisasu byafashwe n'imashini zishinzwe kugenzura no gukumira ibisasu mu ishami rya Laustand rya IRGC. Ibisasu byagaragajwe nk'ibisasu byakoreshejwe nk'igisike cya Amerika mu bitero byagabwe kuri Iran mu gihe cy'intambara y'iminsi 40. MK-84 ni igisasu cyo mu kirere kimanurwa n'indege gifite uburemere bwa LB cyangwa pound 2000 gishobora kugenda kikakubita ahantu ku rwego rudasanzwe. Gikoreshwa cyane mu ntwaro za Amerika mu gihe bari mu ntambara. Ni igice cya series cyangwa se ni kimwe mu bisasu bya Mark 80 kandi cyagenewe gutanga ingaruka zo guturika kw'ahantu hagutse cyane, ndetse gishobora no kuva mu dusasu duto duto tugenda twiyuburura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubundi bivuga ko iki gisasu cyangwa se iki kibombe kiraswa kishyirwa hasi n'indege. Indege z'indwanya arizo zikinaga hasi. MK-84 kandi nanone bikavugwa yuko ari zimwe muri za bombe cyangwa se bimwe mu bisasu biba bikomeye cyane ku buryo aho biturikije habaho iturika rihambaye. Atari iturika rihambaye gusa, ahubwo ibi bisasu nanone bishobora no gutera nyamugigima, reka tugite nk'umutingito hano bikubiswe ku buryo n'ubundi ibintu bihari byinshi byakituritsa by'ubwabyo. Uburemere bw'iki gisasu bivuga ko ari pounds 2000 cyangwa se ibiro hafi 97. Ikindi kandi uburemere bw'ibiturika bishyirwamo, ubwo nivuga uburemere bw'ibiturika ubwo muri za new generation cyangwa se ibisasu bishyashya bigezweho biba bifite ibiro 429. Niyo makuru atangazwa n'igisike cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bino bisasu bya MK-84 ari bimwe mu bintu bisasu by'ingenzi cyane bifite ndetse n'uburemere bwinshi bw'ibiturika. Ikindi wamenya kuri ibisasu nuko mu gihe bipima ibiro 907 ipana 907 bikaba bifite ibiturika ibiro hafi 400 bishobora gutera nanone igihombo gikomeye aho bikubiswe bikaba byatera irimbuka ridasanzwe. Kuba babonye ibisasu birenze kimwe bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitigeze biturika ngo bigaragaza cyane uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagiye igera ku ntego zabo 100%, na cyane ko ibikoresho byabo bimwe bitageze ku ntego n'ibyaturitse nabyo bikavuga ko bitagiye bituritsa imyanya ya Iran ibitse ibisasu byabo byinshi. Ibigaragaza neza ko Iran ngo yirindaga mu buryo buteye imbere cyane muri iyi mikorere yabo cyangwa se muri bino bihe byo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi usibye kuba bisebya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko idafite ibikoresho byahangana n'igihugu cya Iran ngo batere igihombo gihugu cya Iran, binongera gushimangira cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayica mazi abanya-Iran kuko yuko idafite ubushobozi. Mu yandi makuru na y'igihombo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri za casualty abakomerekeye ku rugamba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri runo rugamba rwo muri Asazwa hagati, imibare ikomeje kwisukiranya, ikomeje kwiyongera nk'uko raporo zibigaragaza ko abasirikare benshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye n'abakomerekeye kuri runo rugamba. Imibare igenda yongera mu gihe byari byavuzwe yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomerekeje abasirikari bake. Kuri inshuro noneho biravugwa yuko umubare wabo uri kugenda utumbagira ari umubare mwinshi uko bucya bukira. Raporo zigaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahombeye bikomeye cyane muri intambara muri Asazwa hagati muri Middle East. Umubare mushya wabaguye mu ntambara na Iran urimo kugaragaza kuba Operation Epic Fury cyangwa se umujinya ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangiye nibura abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 115 nk'uko amakuru mashya aturuka mu nzego zemewe babivuga, hamwe n'abapfuye 13 bose bagizwe ingaruka n'ibitero biremereye. 115 nabakomeretse, 13 bapfuye. Imibare ije mu gihe intambara yatangiye ku itariki 24 Gashyantare hamwe n'ibitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye kuri Iran ikomeje none kugaragara ko ishobora kongera gutangira, kandi amasezerano yo guhagarika intambara akaba adasigaje amasaha arenga 48. Ibi byakibazwa mbese none twatugiye kubona iherezo ry'intambara cyangwa kongera kubura. Igisubizo cya Iran ni igisubizo gikomeye cyane cyabaye muri kino gihe cy'ibisasu bya misile na drone byarashwe byerekeza kuri Israel n'ahandi hantu hari hacumbikiye imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaguye urugamba rurenga uko warutekerezaga, kandi ibisasu byagiye bigwa ku basirikare benshi ndetse bamwe bagasiga ubuzima abandi bagakomereka. Nubwo amasezerano y'ibyumweru 2 yo guhagarika imirwano yateguwe na Pakistan mu 8 Mata yagabanyije igihe gito cy'imirwano yari ikomeje kuba muri Asazwa hagati, ntabwo ari imirwano bavuga ko ihagaze burundu, aho barimo gucunga na inzoka n'igikeri watakuni yamuturitse. Biganiro bitaziguye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Tehran Islamabad ku 11 Mata, bimwe mu biganiro bidasanzwe hagati y'impande zombi byarangiye nta bwumvikane busesuye bubayeho.
harimo gukorwa ingamba zo gutegura ibindi biganiro, ariko nta kimenyetso cyumvikana neza niba impande zombi zizasubira ku rubuga rw'ibiganiro, dore ko Iran yatangiye kuvuga yuko itazigera na rimwe isubira kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Amerika ijya ijijisha igakora ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Gusa nubwo baguye muri iyi ntambara barimo kuvugwa biyongera n'abakomeretse, nta kimenyetso kigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugira ubwoba bwo gusubira muri iyi mirwano. Bose n'abiteguye gukomeza intambara bangana n'igihugu cya Iran nk'abantu bafite ubushobozi budasanzwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaragaza ko zifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kurwana intambara z'igihe kirekire, none biyemerera gukomeza gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Leta ya Iran kugira ngo Iran yemere ibyo Amerika isaba, na cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zivuga ko zigomba kubona inyungu y'imbere cyane muri no rugamba, nubwo Iran isa n'iyahakanye kavuga ko itazigera yemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira inyungu muri runo rugamba cyangwa se muri iyi ntambara uko bizagenda kose. Ubundi ruhande rero amakuru atangazwa nari gutangazwa ku Burusiya. Uburusiya bwagiye buvuga inshuro nyinshi yuko bwamagana ibitero bikomeye cyane bikorwa kuri Iran kandi bwamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara ibi Putin n'igihugu cye babivugaga mu gihe n'ubundi nabo ari mu ntambara bahanganyemo no mu burengerazuba bw'isi mu gushyigikira Ukraine kandi Volodymyr Zelensky. Mu gihe intambara yo muri Ukraine ikomeje, Putin akavuga ku bya Iran ngo nawe yasanze ari ngombwa guhana no kwiyaniza igihugu cya Ukraine agatsinda n'urugamba vuba na bwangu. Nyamara nawe ku munsi w'ejo hashize Ukraine yamugabye ibitero byinshi uruvunge, maze batwiritse ibice bitandukanye by'inganda za leta ya Russia, ibyongeye gutera ubusungu cyangwa se umujinya. Bwana Vladimir Putin atangiza igihano gikomeye cyane kuri Zelensky. Mu kintu gishobora rero kuba insinzi ikomeye cyane ku Burusiya, umugabo w'ingabo z'igihugu yatangaje ko Moscow yigaruye akarere kose ko murasirazuba bwa Ukraine, kandi ubu imbaraga zayo zirimo kwihuta cyane ku rwego rutangaje. Ndavuga akarere kose nkuko bigarukwaho cyane n'ibitangazamakuru, nkuko Valery Gerasimov bivuga. Ingabo z'Uburusiya zarangije igikorwa gihambaye cyo kubohora burundu akarere ka Luhansk, n'akarere kaberemo imirwano itoroshye kuva urugamba rwatangira kugeza amagingo ya bararwanye ivumbi ratumuka. Buri ruhande rwose rwifuzaga gutsinda iyi ntambara, ruhande rwose rwabonaga yuko ari ngombwa kurwana ibishoboka byose maze bagatsinda kano karere cyangwa se bagatsinda kano karere. Ubwo ndavuga Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya mu ihangana ryabo. Uburusiya bwavugaga ko bwifuza kwigarurira inzira zose zo muri kano karere, mu gihe Ukraine nayo yavuga ko yifuza ko bahagarika ibikorwa bya gisirikare byose by'Uburusiya, maze Uburusiya nibukomeze gutera muri Ukraine. Agace ka Luhansk ni kamwe mu duce twarwaniwemo kuva intambara yatangira mu minsi yashize. N'ubu ngubu ni kamwe mu duce rero tukuramo urugamba rutoroshye, aho Ukraine irwana ishaka kwisubiza uduce twinshi, imidugudu myinshi muri kano gace, ariko bikaba biri kuvugwa neza ko ubu ngubu hafashwe Luhansk yose yafashwe, kandi mu minsi ya mbere y'intambara na Ukraine babonaga ko bisa n'ibigoye ariko babigezeho. Gerasimov yavuze ko mu mezi abiri gusa ingabo z'Uburusiya zafashe imijyi 34 n'ubutaka bungana na kilometero kare 700. Iyi ni insinzi bagezeho muri icyo gihe cyonyine. Bwana Gerasimov atangaza yuko Uburusiya bwitwaye neza, mu magambo ye agahamya neza cyane ko ibingibi babikesha ingabo zishyiraho umwete z'Uburusiya. Gerasimov adaciye ku ruhande yahamije agira ati, mu kwezi kwa Werurwe na Mata ingabo z'Uburusiya zabohoye imijyi 34 n'ubutaka bungana kilometero kare zigera kuri 700. Muri rusange kuva uyu mwaka watangira uduce 80 dutuwe twarabohowe. Ati uduce tugera kuri 80 twose n'uturere turenga kilometero kare 700 twamaze kugenzurwa natwe burundu. Ukubohora rero agace ka Luhansk byarangiye neza. Muri iki gihe kandi ibikorwa byo kugaba ibitero hakoreshejwe imitwe ya gisirikari y'itsinda ry'ingabo zihuriweho burimo gukorwa ku mpande zose, kandi insinzi ni yacu. Ni Bwana Gerasimov, chef d'état major w'ingabo za Russia, avuga yuko ibikorwa barimo biri gutanga icyizere cy'insinzi, kandi yuko bakoze ibyari bikenewe kugira ngo agace ka Luhansk cyangwa se Repubulika y'u Rwanda ya Luhansk yigarurirwe yose. Luhansk ni imwe mu duce tw'ingenzi cyane muri Ukraine, kandi yabaye isaniro mu ntambara Ukraine n'Uburusiya.
nk'agace k'ingenzi k'ubuyobozi bw'inganda mu karere ka Donbass, kakaba kandi umurwa mukuru w'igihugu cyitaga icya Luhansk cyangwa se Luhansk People's Republic. Mu mateka aka gace ni umujyi w'inganda washinzwe n'Uburusiya, ni ingenzi ku muco w'Uburusiya ndetse n'ubutaka bufite umutungo mwinshi w'ingenzi. Impamvu nyine nuko n'ubundi Ukraine yose yahoze ari imwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti subizi. Ariko iterambere ntirigarukira aho ngaho, oya. Bivuga ko ingabo z'Uburusiya ubu ziri hafi kugera ku mijyi ikomeye nka Sloviansk ndetse na Kramatorsk cyangwa se Kramatorsk. Umutwe w'ingabo z'Uburusiya mu gukora igikorwa gikomeye cyane, niko Gerasimov akomeza kutuganirira ko bari gukora igikorwa kiremereye cyo kuba bakigarura n'utundi duce batekereza ingabo za Ukraine kandi gutsinda ari ibyabo. Ubu turimo kuyagera ibice birinzwe cyane bya Sloviansk ndetse na Kramatorsk muri Constantinople. Muri Werurwe imiturire 6 muri aka gace yaragenzuwe, maze muri Mata dufata agace k'ingenzi cyane bikozwe n'itsinda ryacu rya Bravo. Ku ruhande rw'amajyaruguru y'iryo tsinda, imitwe yacu ya gisirikari mu ngabo zacu z'icyiciro cya 3 zerekeje mu burengerazuba ku rugamba rugari rwerekeza muri Sloviansk ndetse na Kramatorsk. Ingendo zo mu mijyi ziri nko milimetero 12 cyangwa se zirindwi uvuye ku nkengero z'uburasirazuba bw'iyi mijyi nyirizina. Imirwano yo mu muhanda irimo kubera i Gorica kandi muri Constantinople. Nakubwira neza yuko ingabo zo mu majyepfo zirimo gukubita ingabo z'abanzi kandi zikinjira mu duce tw'abaturage mu majyaruguru y'Iburasirazuba n'amajyepfo y'Uburengerazuba bw'umujyi. Yongeye kandi intambara zirakomeje mu nkengero za Konstantin, mu midugudu ya Novodmitrovka ndetse na Rinoka. Ahangana abasirikari b'Uburusiya bari kwerekera muri iyo mitwe cyangwa se muri iyo midugudu, kandi bakaba biziye kuba batsindira, bakaba bakigarurira ibyo byerekezo nk'uko Bwana Gerasimov akomeza kubihamya ko ingabo z'Uburusiya nta kabuza zakomeza kugera ku iterambere rirambye muri iki gihe cy'imirwano. Sloviansk na Kramatorsk zombi twavuga ko ari uduce tw'ahantu h'ingenzi cyane mu by'inganda no mu buryo bw'ikigeranyo muri Donetsk cyangwa se Donbass mu gice cy'uburengerazuba bwa Ukraine bakunze no kuvanaho ibicuruzwa. Kagize umurongo wa nyuma w'ingabo zigwana ku butaka witwa umukandara w'ingabo z'i Donbass. Umugaba w'ingabo z'Uburusiya kandi yarahiriye ko ingabo ze z'intwari zizavuga amagambo adafite kuyavuguruza, ari ibikorwa gusa byo gutsinda kandi imijyi y'ingenzi bazayifata. Bityo rero umunsi nturagera ngaho bazabohora Abaslovenia ndetse na Kramatorsk bose, gusa biri mu nzira. Ibi byose ngo ni ku butaka bwa Donetsk binyuze mu bikorwa by'ubutwari, ngo ndetse barimo gutanga umusanzu urimo kubohora uduce twa Donbass. Ati ndakwifuriza gukomeza gutsinda ku rugamba, ariko icyuta byose ubuzima bwiza ndetse no kwiyitaho nibyo mbifuriza, mukomeze mutsinde. Hanyuma ingabo za Ukraine zakomeje zivuga ko ingabo za Russia zirimo kubataka zibaturutse mu nguni nyinshi. Bivuga ko abasirikari bagera ku 3,000 n'ibikoresho bya gisirikari birenga 160 byafashwe n'ingabo z'Uburusiya byambuye Ukraine. Uburusiya kandi bwashinje Ukraine gutangiza icyo bise ubukangurambaga bwo gutanga amakuru atariyo, buvuga ko bwigaruriye ngo ubutaka. Ngibi Moscow ivuga ko atari ukuri ibyo Ukraine igenda ikwirakwiza, ati murebe twagaruye ubutaka bwacu bla bla bla, bati n'ibinyuma. Ati Bwana Gerasimov akomeza avuga ati ingabo z'itsinda rya Vosto yo mu gice cyabo cy'ibitero zirakupimije umugambi kandi zerekeza mu burengerazuba bw'iburasirazuba bw'akarere ka Zaporozhia. Ikibaranga ni kimwe gusa, ikibaranga nta kindi ni ugukwiza ikinyoma. Ati imitwe y'ingabo za Ukraine zagerageje guhagarika intambwe yacu muri Gashyantare na Werurwe, bagabye ibitero birenga 170 ariko bitagize icyo bigeraho hamwe ndetse n'ingabo zabo. Ariko nyuma yo gutakaza gukomeye, ababwiza ukuri yuko abakozi barenga 3,000 n'ibikoresho birenga 60 twabirimbuye bananiwe kugera ku ntego zabo. Ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine bwagerageje guhisha ko bwananiwe cyane, kandi barimo gukora ibishoboka byose bagakora ubukangurambaga burambuye mu rwego rwo kuyobya, batangaza amakuru yuko bigaruriye ubutaka. Bivuga ko twe twarabambuye, bari kuyobya ngo yigaruriye kilometero 480. Bwana Gerasimov avuga neza ko Uburusiya bwakoze akazi gakomeye, ariko Ukraine ishaka kuyobya rubanda ivuga ko hari ikintu gikomeye cyane yakoze yataka Uburusiya. Ibiramutse byemejwe rero byaba ari impinduka ikomeye ku rugamba. Kugenzura Luhansk byari intego nyamukuru y'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine kuva kera.
kuva batangiza imirwano. Nimba rero Luhansk yose yigaruriwe n'igihugu cy'Uburusiya direct, ubwo insinzi yabonetse ku Burusiya. Insinzi yo muri no rugamba ya mbere y'Uburusiya ni yingiye. Uje gutabyemera ariko kuri kwibiri kuri terrain nago bijya byihishira. Uburusiya bwavuze ko intambara bayirwana mu bwenge bwinshi. Bamwe bibwira yuko Uburusiya bwatinze ariko bwakoze ibyo bazi. None ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashaga Ukraine ziguhangana na Iran. Bwana Garibafu, umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Iran, we yateguje ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika urugamba rukomeye ngo bitegure gukubitirwa hareba inzega, barebereye hamwe uburyo bagiye gukubitwa byako kanya. Iran ingizanye ikarita nshyashya mu rugamba, ibyiganiro bari kubiziganiriza. Ntabwo Iran yiteguye kujya mu biganiro. Iran yiteguye intambara ikomeye cyane. Garibafu yagize ati, mu gushyiraho imipaka no kurenga ku itegeko ryo guhagarika imirwano, Trump arashaka nk'uko abyibwira guhindura ameza biganiromo ameza yo kwishyira mu maboko y'ubutegetsi, cyangwa se gusobanura impamvu zo kongera gutera intambara. Nitwemera ibiganiro mu gihe cy'iterabwoba, kandi mu zumweru bibiri bishize twiteguye gushyira ahagaragara amakarita mashya ku rugamba. Ati twe twiteguye gukora igikorwa gishyashya kuri terre. Muri make dufite ubundi buryo bushya bwo kurwana kugira ngo tweke Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko taragafuka imvugo rimwe. Iyi ni Iran inyuze muri Garibafu batangaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko igitutu cya Donald Trump ndetse n'iterabwoba rye bitaraza gukora muri kino gihe, bakwiriye guca bugufi bakemera Iran ikaganza. Ahubwo Iran ngo bayubahe kuko nibwo buryo bwonyine bwatuma abasirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Amerika ubwabo badatibaba bakarokoka. Nanjye ni uko iminsi ita indikaza nzajya nkubwira ibikorwa hirya no hino ku isi, niba hirya no hino ku isi, haba mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika, haba muri Afurika, ku isi yose muri rusange. Kubana natwe ni byiza, umenyera hamwe ibiri kuvugwa tubisesenguye byose tuturutse mu ndiba zabyo. Ngewe ndumugwa Kamanzi, wowe Rwanda, mwifurije kugira ibihe byiza, kubwa neza, guhaha no kuronka, kurama no kuramuka. Salam shalom.